بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hürmetli bağlılar, hürmetli şahslar, arkadaşlar çalıştığımız aldığımız sabahlarına yine cevaplarla yazılı sorunu. İkra vaktu ma dokte avakir ayetmaların hareketlerini koyup ne aldı yaz dedi. Böyle ayetimiz al-babu Sportla al-babu bir sukun koyulur. Kendisi kameraya el-babu el-taciru şemsiye el-necmu şemsiye el-kamaru kamariye el-diku şemsiye el-ma'u kamariye el-sariru şadda koyulur. Şemsiye el-beytu kamariye sukun koyulur. المسجد قمرية الرجل الشمسية الشمسية الورق قمرية كلاسة إملاء الفراغ فيما يلي بوضع الكلمات المناسبة مع سايكس كلاتين sözlerle koyduk. Alınır tahritlerden alalım da alınır ötken cahtulardan alalım. At-taciru ganiyun, komersant жаңағы саудагер байда. At-tuffаху kulun, жаңағы alma tatlı. At-talibu mariyub, as-sukkaru laziz, at-tabibu tawilun, as-sukkaru laziz, yani kan tatlı, talib avru, at-tabibu tawilun, жаңағы student avru, al-maridu qasirun. الطبيب طويل يعني برش uzun dedi. El-maridu qasirun avru kısa boylu neyse boy kışkanda ediyorlar. Kiles jattuğda necdet anlamamız gerek var ne? İster kelimeten min el-qaimati da تناسب الكلمات التي في قائمة ألف لام. Sekiz kiretin tanımız. Birincisine at-talibu marib, dükkanı maftur, yükleme aşk bizim, at-tufah lazi, alma tatlı, el-ma'u tarun, su, ıslık, al-hacaru sahirun, tasavvur, al-kalamu makturun. Kalam ve sınıf. Evet. Daha sözlerimiz ve sözlerimiz bağlamamız. Şimdi Necat'ta تمرين اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد النطق الحروف القمرية والشمسية. Ayet Cenab-ı biz aldığımız sabahta yetkin arayla bağlantılarının resim hareketlerini koyacağız zaten so kaidenin iskeride kamariye canı şamsiye yaptığında al-beytu doğru demişler. Yekmişler aktif şamsiye no ni kamariye al-mudarrisu kamariye al-babu at-talibu diyordum ya no sukun katı necedin ne var şadda var. كلمة شمسية عارفة تذكر لغة شمسية الدفتر لغة شمسية الأخ قمرية الرسول شمسية الدور
الوجه القمري، الصديق الشمسية، القرآن القمرية، الصلاة الشمسية، الكعبة القمرية، الرأس الشمسية، الإصبع الفقر الإصبع الفقر القمرية، الصابون الصابون الشمسية، الظفر الظفر الشمسية تمثل الفجر القمرية، الظهر العصر عصر نماذج، المغرب قمرية نوضة قمرية، العشاء لبنى قمرية نوضة Allah Taala osmani jatuhlarımız çıktı ya. Şimdi dördüncü sabaka girseniz ya, الدرس الرابع dördüncü sabak diyor. البيت في البيت ألف يعني ألف البيت في البيت لا ماذا ده البيت في البيت، المسجد في المسجد، المكتب على المكتب، السرير على السرير. Bu yerden niye bayqaymiz? Bu yerden bayqaytımız eğer sözdün aldında ешқандай harf болмаса немесе өзгертуші болмаса ол доммалы болады. Егер оның алдында harf жар келсе касралы болады. Бүгінгі сабағымыз осы harf жар, соны талқылап өтетін боламыз. Айтады الدرس الرابع حروف الجر في على من إلى. Harf jarlarda var. Harf jarlarda var. Ise tarifi ya anlatamasa حروف الجر تجر الاسم الذي بعدها بالكسرة. O harf jarlarda var. Harf jarlar jar harfleri өзінен кейінгі есімді касралы қылады деп жатыр, иә. Мысалға Мұхаммадун фил бейти, harf жар фи, иә. Әл-бейти деген исм мажрур, яғни касралы болып тұр. Ары қарай ясирун фил ғурфати, ясир бөлмеде деп жатыр. Мына жерде Мұхаммад үйде деп жатыр. Фидің мағынасы, яғни ішінде деген мағынаны білдіреді. Сол сияқты ала деген үстінде деген мағына, мин деген яғни одан, дан, тен деген немесе содан шығу дегенді білдіреді, яғни бастауды білдіреді. Былайша айтқанда, иля деген направлениені білдіреді, яғни бағытты білдіреді. Ары қарай аминату фил матбахи. Амина неде деп жатыр? Кухняда, асханада деп жатыр. Ішінде деген. Al-qalam al-maktabi. Қалам үстінде, партаның үстінде. Ат-тифлу ал-сарiri. Жаңағы бала кереуеттің үстінде деп жатыр. Үстінде деген білдіреді. Ат-толибу ал-курси. Жаңағы студент орындықтың үстінде. Хараджал-мударрису минал-фасли. Мұғалім неден класстан шықты. Тан деген білдіреді. Yani бастауды білдіреді. Фатимату минал хинди. Фатима неден Үндістаннан деп жатыр. Хазал қаламу мин Мұхаммадин. Бұл қалам неден Мұхаммадтан деп жатыр. Захаба Халидун илал махад. Жаңағы
Холид барды деп жатыр. Неге? Жаңағы институтқа немесе жаңағы марказ сияқты орталыққа барды деп жатыр. Зәһәбә алиюн иләл мудир. Али барды неге? Мудирге, яғни ке деген е деген білдіреді. Мудирге немесе зәһәбә толибу иләл мирхал. Кетті деп жатыр. Не? Студент неге? Жаңағы қажет ететін жерге, қажет ететін жерге толибке. Айна келесі талқыланған. Осымен біздің білгеніміз харф жар кесе өзінен кейінгі есімді не қылады? Исм мажрур бар, яғни касралықлар. Арға келесі сабақта нелерді талқылаймыз, жаттығуларды талқылаймыз. Осымен қысқаша аяқтаймыз.